anytime me person be wono because your person call no way. Obusanfo anadwe yanti asem de na Dada KD is been reported say we free Dada KD aye nyame dia. Rest in peace Dada KD. Na some information we beto abonten Ghpage you reach out to Dada KD na busuafo a confirm say I am pa omode hye no we free na akase ombeka as de to Dada KD a odi free mu. Dada KD o free mu ewo Gbawe hospital ho na Dada KD e free mu na sene meka no ade kra e ma Dada KD o free mu no ne family say enche on be release statement a kire mu ade a eto no na Dada KD ni di ankasa e de Dada kwache dua no ane watwa ne short eye no Dada KD yenyina enim say Dada KD he is known as or the love songs about contemporary high life musician about love songs Dada KD number 1. Now Dada KD 7 years old and Dada KD was started say autonyom odi 15 no join sorry ana oboban ema sorry didima nimfie ne ko nanima you say Dada KD eko join band no ko join and no say Dada KD too young enti no mu yini free mu edidima na ni 3 year no konya man be a friend of Michael or say Ajaman Michael Osajman eso enimu ema ni release the first album ana watu ni din Honey Love ewo Gman studio na edidima Dada KD edidima na otonyom no onya akonya ekwa abrochire 1998 ena Dada KD ekudru honum so release more albums or release like 9 albums na ebi esomuje yenyina enim somuje wo pade one out yes that song ejebabia ntino enu mu na Dada KD etototo nyoma na nenyom so no aka say it was influenced by Nana Adumaku Nyameche yenyina enim Nana Adumaku Nyameche ena Michael Bolton Dada KD na obo band say celebrities be brave to say Ekuonaba band say na amachi de band na Dada KD eni omoana enamti Dada KD no ne foundation utu se na baby ano nam no na enwom na obeto ene say yante assemble na delay Dada KD na damfo pa oye na damfo brebo na delay e posti Dada KD no ochoro say kwaku uwo yi die ayame ya due na Afia Schwarenegger ono so ben Dada KD pa Afia Schwarenegger so posti say kwaku dua but why rest in peace Dada KD has passed away at Bawe Hospital today sene de mam no Okatakyie Afrifa abeka ho asem Okatakyie Afrifa ebeka ho asem na Okatakyie Afrifa asem na ode bae na obe posti say awurade nyame kwaku dua you say ahye Okatakyie Afrifa pa brother Same enso ebaye ebe kasaye efa Dada KD ne demise no brother Same bae no ka say aden na waye ne sa na ebi mo so ka say Dada KD emre bi atwam 2021 no Dada KD ko granting interview bi na o ka say abra kofi bi ene Bishop Benanya confirm Dada KD granting interview bi ka say obe join omu soon na obi anim die ntia Dada KD edeka asan but Dada KD ne spirituality Dada KD spirituality na bibi wo ono ase onye Christian onje nyame ndi onje Bible enshedandi onje Yesu asem so enshedandi itino Dada KD oye interview ya na nsam na ya na star bi kakra delay so Dada KD adamfo pa Dada KD any delay interview bi na sa interview no de course no yem play kakra enchiramo talking about spirituality na baby am require so be yes spirituality be dey about in reality that means I am deceiving myself because se me hu so gira hono wa wura sunsun wi ase se wo yera na chire wa ba because so me hu motia komfo omo yera ya de ba chino mu si dan so at least me swa no me fie ya brenya so tie me a Yesu san ye sopra ha ne ha no wahura gina so no wokom wo wura dem no apie asisoro na o ka sunsun wi ase na se o gina na me se hu dia masa wo twantro into obi ka so ye prophet na o ka sunsun wi ase wo expect so on yira empie hu wi ase yira na ko o ba na de bibia ba eni tira me person be wo no because your person e ko Yesu no way
but yaka owo yasem na emum nipa wa ankasa obabra kodu ma bia wo pese okoje wa home so ohwe ohun so ye dia ena enye se wo badwe se baye ena hohomboni bi na edi unya dia eda na kumase kwan only 279 kilometers makoba bi 500 kilometers mangu enipa ode wo kono oye nyame te se wa na ehu hye ne mu na se niam bi ankoyi a mo se bayifo na de ahoma nti baye ni wiase come on ayasem se me hu bi da de obi so beka se o so baye na e how mo keka sansa oh come on ofiefo how come on obroni say sin is what believing for ni hu baye come on na o ma sa baye enhyiranka de ni hunu ni waje adie enti mani nkohunu de a menye ni da program because obi ni mu a so obi kire na so obi so ankire de a na obi nim enti so obi animu a why will you want to convince me to believe something that I cannot see so onko akohunu atwamfo nyine be kire because we are living on the program we so a bukom banku betena keka de okan ya bi ba me ka che ne se generation oba confessing the professional we na say so kita bible e preach unim enti ehun so ase beba da ache ewi ase ni obebo pon e wo wadwena chi emra wusa no enu an bebe bedwama ma nipa hu okay me tonyo no na me ka me ti ase me won kwa me wa hode me wa urade me ka ne wa okay ba me matra se hu se onyame ene yen okay enti uji Yesu di me die mani ehu no enti unyi ni me bete na sem na ne oye ye no enu na megina so e di age na di a se oye nipa na se ma meto obi aka kire me na mefa eno de abo me bra because if you are let's take this into perspective say onu aduane ama me na yakoda na enanimu a na eye wode na wo bobo obi a it has nothing to do with ye ni je no so if say me tinyam somase a say me power so because say me na obo me din because I'm giving you a service that requires me and now so obeda mase anything na dipa bebre di boni say Yesu because into Yesu no they also wan hu no nti no ninsem bia okeka ye no se ne ma adwene emma bra mefa bi dia bobra asem na Yesu kan no adwen eno adwen enye ono de na ono ankasa wu ye no wan tre na no asem obi na be twere ye nti ye betima ade te no edin no de do you believe in the Bible, the whole Bible? I know no question mark. No. Is it a yes or a no? No. Uji Yesu nso di. Yes. And I make say owufuo de e de ma kwagina di. Inti is it yes or no? Me say owufuo de menyi ni. Inti yes or no? Inti me busa oba sama ko so believe in Jesus Christ. Utie. So ultimate tears ma make kan dia. But I just simply do you believe in me force wo. So court. Na ka se wa difa, obeka cheje say George me difa but me wa sam ka. Also there what make a whole lot of submissions, but I want to just make it very short for obi otifie no. No. That's some reason they could do baby. Say this is one of the longest interviews I've had because at the time and instead of say obeka ni nyama kwa. Also me catch you say me nyi wufo bi asem ni. Because you don't believe in Jesus Christ. Don't mention names. Come on. But isn't it Jesus Christ you're talking about? And I mean just say. And owusu what about answer? Me. No nkwa na oba. So strike one. No come on. Jesus can strike you. Adia depa ne se mehu Yesu dayem na oye bibi ne te se me. No babroni a meten me chairman. Yeah, that's say oba show no so. Eye pa se mo so mama me kwanya. Ma cheche mo na emom. Me ka se me nyinya me ni. Because oko na oha obetima jejo na emomuji ni di na akọ na woni ho a nobody is gonna judge you fa no ko wa abrabom ni entwa e ho je commercial break na ye beba sisi a